بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Ustadh Abdullah ba haray hande kadi hiɗen hewti nokku ummorde nokkeli juureteɗi ɗi yimɓe ɓen arta sheri sare nelaɗo sallah sallam juuro. Haray min falla Ustadh Abdullah hande nde nokkure ɗo ko nokkure honde wonde e muɗum ɗon ni. Mashallah ceerno Siraji Balde haray nde nokkure ka wonen ɗo. Bismillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Hiɗen Uhud ka becce walla wiyen sengo ley pelle Uhud ɗen. Go fello ngo andanɗa hoorema nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Ndo ɗo Uhud ko fello e yiɗugo men. Uhud no yiɗi men meɗen yiɗi Uhud. ɗum no jeeya e teddungal ngal Allah waɗani goɗɗo fello Uhud. Annabi sallallahu alaihi wasallam maaki wonde fello ngon no yiɗi men meɗen yiɗi ngo. Haray ko ɗon woni ko wonɗen ɗo ko maydanul ma'raka ka dari ɗen ɗo tigi nde tande nde jama on woni yiwde ɗo ko nde woni henere nden ka champ de bataille Uhud on ko ɗo woni ko waɗi mana hare nden ghazwa on. Ɗum non ko hare waɗunde ka hitande tammere islam ɓe ngeli fergu hitande tammere fergu. Hare aranere nden Badri waɗi hitande aranere ɓaawo fergol annabijo sallallahu alaihi wasallam. Ɗum en yewtino ɗum ka vidéo meɗen wondude docteur Mouhammad Soley Diallo. Hitande ɗimmere nden hitande tammere nden woni bataille hare Uhud nden ɗo ko ɓaawo nde ɗo non nde hare Khandak ma Ahzab waɗi ka hitande nayaɓere ma jowaɓere. Idan haray nde nokkure ka wonɗen ɗo ko nokkure tariha yankore. Woɓɓe wi'ay wonde julɓe ɓe folano ɗo. Karamakoɓe go wi fof ko polgal wonanɗo julɓe ɓe, sabu inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fa yaqtuluna wa yuqtalun. Julɓe ɓen ɓe wari ɓe wara ka jihad, kamɓe on haray ko ɓe yimɓe aljanna. Donc shuhada Uhud ɗo capanɗe jeeɗiɗo ɓen y compris bappane laaɗo Hamza ibn Abdul Muttalib e oɗo safirul islam Mus'ab ibn Umair. ɓeɗo ɓe fof kullu min ahli janna, ɓeɗo fof ko ɓe yimɓe aljanna. Haray ko ɗo woni ko hare nden waɗuno fi hare nden no mari kewkewuji ko ɗum waɗi yiɗɗen hewtugol ɗo yewta jama on musidɓe meɗen ɓen fi ndeɗo nokkure wiyetede Uhud. Barakallahu fikum. Fami haray ko nokku Uhud won ɗon yewti en ɗo haray ko ɗo haray de wanno ni harolgol ziyara ɗo. Haray non ko ɗum woni ko shar'ina sonti ari nden nokkure ɗo haray ko ɗum ɗo waɗde nden nokkure ɗo ɓay haray no andi ɗon no woɓɓe go haray ɗo haray ko shirkankoɓe ɓe yiya gaburuji ɗi ɓe hocca jarendi ɓe moltoɓe na bora ɓe barkinora ɗum. Haray ko ɗum ko shar'ina sonti ari tawi bela bonji ɓeɗo ɗi ɗo haray ko ɗum ɗo waɗde duwaw ɗo. Haray musidɓe julɓe tedduɓe ko wiyeten no landal ngal ardiri non ngal laba moƴƴa. Si neɗɗo ari Uhud ɗo woni ko hajju o ari waɗugol oɗo ziyara, ma woni ko umra o ari Madina ɗo o hewti ɗo fi ziyaraji ɗi, ma ko ziyara simple wona umra o ari waɗugol. So hewti e nde ɗo nokkure ɗo emo duwa jonnitude tawhidon haqqe makko. Kono waɗi en toro julɓe ɓen jangugol tawhidon e juuɗe karamakoɓe tawhid ɓen, sabu buyi no ceernon landori ɗo ni, buyi aray ɗo haɓɓito nokka e leydi nin ɗo naɓa barkinora horminora waɗira piiji pajure. Ɗum fof ko shirkiyat, ko shirkuji haɗaɗi. Mo mayidi e shirku o tawoyi Allah, o mayidi e tana molanaɗo. Ko raɓɓiri kon Madina ɗo ko juliddaje ɗiɗi e kaburuji ɗiɗi, ɗum woni belayeji ɗiɗi woni ko shar'ina mo hewti ɗo ko jogi bindi juragol. Juliddaje ɗen ɗiɗi ko Masjidu Nabawi on ka julide nelaɗo Madina ɗo e Masjidu Quba. Ɗeɗo ɗiɗi waɗugol ɗe ziyara juuroɗe ara rewa Allah e majje ko shar'ina no mari bindi. Amma belayeji ɗin ko ɗiɗo belayeji shuhada Uhud ɗo e beliɓe ɓen ka baqi. Ɗeɗo genale ɗiɗi, ɗeɗo berɗe ɗiɗi ko shar'inade juragolɗe baraji no e muɗum moƴƴere no e muɗum. Kono ɗo gandi kala ka moƴƴere heɓoto mo wattanari haqqilo heɓoray bone. Idan wala e belaye annabijo on sallallahu alaihi wasallam on ka Masjidu Nabawi. So on tigi heɓi feere o juurike nelaɗo ka ɓe beli ɗon ka Masjidu Nabawi ɗon, ɗum kadi o heɓa e moƴƴere molanade, sabu eɗen andi hewtugol juuroɓe ɗon ko salmingol ɓe duwanoɓe juula e maɓɓe toranoɓe moƴƴere nde moƴƴere ɗon artanayi. Wano woni noon sa duwanike annabijo sallam malaika ɓen kadi duwantoma, Allah e malaikaɓe mum ɓe mbitantoma. Donc haray Uhud ɗo koyo yimɓe rento moƴƴa
argol ɗo toroɓe men ɓe ɗo waali ɓe ɗo. Ɓe wonɓe ɗo ko ɓe yimɓe aljanna, kono ko haton jimɓe e du'a meɗen. Yani ziyaratul qubur ɗum ko shar'ina ɗum. ko ɗum waɗi ɓay noon ko shar'ina ɗum ko amrun tawqifi, wona yon tigi ukko tun. So on tigi ari ɓeɗo ko neldeteɓe du'a yo ɓe ɓeyditor ko ɓe mari kon. eɗon andi joni wiyen tun misal ɗo si goɗɗo no waali e laftande ma hara joni mo ka commissariat hay siko garda wi o joɗɗina, si a yahi ɗon e toragol on ɗon ko ittira koje ko soƴƴira e ko yirtora yimɓe ɓe wiya ya feeti ka. isan faatiɗo ko haton jinɗo e wuruɗo, wona wuruɗon haton jinni e mayɗo, ko mayɗon haton jini e meɗen enen wuruɓe ɓen. haray sen hewti ɗo ko du'anagol ɓe o yi plaque je ɗen no waɗa du'aji ɗin no winda urdu, no windi ɗo urdu, no windi ɗo faris, no windi ka perse farisiya, no windi ka anglais, no windi ka français, no windi ka arab. si on tigi ari o janga ɗin du'aji ɗon o du'anoɓe o terto argol faabinoroɓe wallinoroɓe. haray ko ɗum ko raɓɓiɗi ko. iyo Jazakumullahu khairan haray ustad ɗo famike. Haray ɗo joni ko wonti si hewti ɗo ko arjuru wattinaɓe ɗo du'anoɓe janga du'a jippi ɗon joni ɗon fi ɗum ɗon. Assalamu aleykum ahla diyar min almu'minin walmuslimin wa inna insha allahu lalahiqun, nasalullah lana wa lakum al'afiya. haray joni ko non du'aji watta ɗo si arino ɓe yettir noon ɗon haru barkinogol ɗo. haray ustad joni noon en gewni ɗo joni haray en fokkitiri masjidu nabawi. haray ko hadis kadi honnon ari juli fi ɓuura ɗo julde nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko fokkitiren ton fi julugol ɗum ngam futuro ɗo. ko non woniri haray nde toro Allah enen taw hewtuɓe ɗo ɓe yo Allah artiren kadi e nokkure nde. nanen yarde yewde masjid Touba no jeeya e ko nde nokkure weliri a maɗɗoto ha fewndo ka lokkitotoɗa ɗon wiya eɗa faala tuttude ɓernde ma nen kadi doɓite mum kadi ko ɗum mi faala wiude. si ari a woni ɗo a ndaari buuɗi ko ñamete ko, a ndaari ɗutodiral ñameteji ɗin e bi'a on e mana climat on, a wona e tun seeɗa wiya mi faalama hewtude, kono ko tongata faalitede ɗo fa hewtoyde kadi. ko ɗum waɗi ara nde nokkure ɗo mo wawata encourage ude yimɓe ɓen e argol ɗo ko taw eɓɓu décourage ugol ɓe. ɗum koko Allah tabaraka wa taala waɗi. Allah waɗani Makka e Madina ngal ɗo teddungal ngal goɗɗo wawata sakkade. ɗo ɓe heɓata yimɓe iwata ɗo ko du'a annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam woni ko jaabi e nde nokkure. annabi Ibrahima wi Allah waɗu ɓerɗe yimɓe ɓen, wajal afidatan min annas tahwi ilayhim warzuqum min asamarat. nde ɗo nokkure ko waɗande barki jawdi e ñamete e deƴere e ko wiyete kon ɓuttuɓe ɗo Allah ɗum ɗo ɓe asiranama ceerno. ɗum ɗo si asiri on son pensan sakkoreɗa bugoreɗa sunnireɗa hawtoreɗa ɗum ala e ndi ɓe anda ɗum faami, ɓe andata ɗum kadi handi tagge. saabu hay masihu dejjal wawata bonnoygol Makka e Madina. masihu dejjal e doole mum e dundaranke yagal mum o wata nadde Makka e Madina. ɗo si tawi welatama ko ya terto. haray joni ɗen fokkiti ka masjidu nabawi fi daroygol no heɓiren ton futuro on ɓural ko woni kon e juulugol e nden juulide nenaɗo sallallahu alaihi wasallam. si a juuli e mayre kamɓe ɓurnaɗo tagi ko ɓe maaki a juula e darɗe wulure kala ka juuluɗa ka hoore leydi Allah ɗo hay kame momɓeya kala ka wonda, woni kula mawde, woni Madina ñammi, woni Bagdad, woni Paris, woni Chine, woni Hong Kong, woni Conakry, woni Kagbele, woni Kakimbo, kala ka wonda e aduna Allah musidɗo jullotiɗo ɗo sa juuli ka juulide nenaɗo Madina ɗo a juula e darɗe wulure jaɓaneɗa. si heɓa noon yeru baraji ko heɓuɗa kon darde ma wondere ka juulide ɗo. si Allah hokki ɗum ɗo goɗɗo yo jarno Allah. ko ɗum waɗi meɗen toro Allah onon ɓe arari ɗo ɓe fof yo Allah addo kala mo hewtari ɗo ɓe yo Allah hewtinmo ɗo umrat wa hajjan. yo Allah addon tigi ɗo umra e hajju haray e ɗo ko ut wonno ko hewtunoɗen. go fello ngo honɗe yimɓe ka jama on ƴawi to go fello no mari inde ɗiɗi ka defte. ingo wiye jabalul rumat, ingo wiye kadi jabalul aynayni. ko ɗum wonno inde nden ko nokkure nden andirano ko ɓooyi ka arabe ɓen. ko wi fello ngon jabalul rumat ɓawo hare nden ɓawo ɓe ari ka hare ɗo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sendituno sahaba ɓe no geli ko ga woniri Madina, sengo ka ñamo ango woniri ga, sengo nano ngo ga woni Makka. Quraish ko ga ɓe iwruno fi argol ataka sare Madina nden ino andi e yewtuno ka yewtere men Badri wonde ko feƴƴi kon Badri Quraish desiduno ɓe yettoto ɓay ton ɓe piyano kamɓe heferaɓe ɓe warana capanɗe jeeɗiɗo y compris sanadidu Quraish ko e maɓɓe ɗen Abu ene Umayyatu bun Khalaf, Sayba e Utba geɗal ɓe rabi ɓen e ɓiɗɗo makko Walid ko ɗon ɓe halkano nden ñande ɓe wara ɗo gelike
Umayyatu mun Khalaf ko on nelaɗo maki ko Fir'aunu ummati, Fir'auna mofte hande dun derankejo ɓe armi de tet au pied ɓe ari fi déstabilisugol islam on Badri ɗon ɓe piya ɓe foola ɓe wara ɓe nangana capanɗe jeeɗiɗo ɓe warana capanɗe jeeɗiɗo ɓe desidi ɓe accata ɗum ko hitande ɗimmere nden hitande tammere nden ɓe artoy ɗo fiyargol ataka Madina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam humpiti ɗum ɓawo ɓe humpitike ɓe yattini sahabaɓe ɓe dayi bimbi law lawol ngol arduɗen ngol ɗo ko ngol tigi woni ko ɓe rewno iwrugol ka haram ɓe ari ɓe hewti ɗo bimbi ɓe ƴetti position ɓe wontiri sengo fello ngon ɗo nde julide ɗo hari ala ɗo ɓe wontiri ɗon kamɓe sahaba en ɓe yamiri capanɗe nayo sahabaɓe ɓe yo ƴew ka hore fello ɗo ko ɓe wiyete rumatul ghazwa nelaɗo makani ɓen ɗon haysi men maayi haysi men fuuɗi woto on iwu ka hore fello ɗo ko ɓe ɗo geɗi ari on tuman no jeeya e ga'idu jeysh mushrikina en shirkoɓe arnoɓe ɓen hari Abu Sufyan ko kanko wonno commanditaire jo hiɓe jogi commandanjo Khalid bun Walid haɗo natari islam ɗon andi ɗon on ko jondole o wubbanno ngo fello wubbande tati Ibnu Hisham mo jogi riwayaji selluɗi wonde o wubbanno ngo laabi tati o tawi impossible sabu nelaɗo makani ɓe wonɓe ɗo fampeɓe ɗo ka wonden ɗo hari ko foosewol jolol wonno ɗo donc ɓe wawata yawtudude e pucci ɗin jolol ngol ɓe ɓe taroyo ga si ɓe ataka julɓe jon noon ɓe woni ɗon ha iwrunoɓe ɓen ga ka wonɗo yide nde fitare tamaro ɗo ɓawnelaɓe sahaba en piiriɗi e maɓɓe han pi ɓen ɗon fooliɓe few ɓe dogi ɓawo ɓe dogi ɓe liɓi ɗo kono hoyri e jawle maɓɓe on tuma ɓe wonnoɓe ka rumat ga ɓe jippi ɓe woppi yamirore annabi jon sallah sallam ko ɓen Allah yo minkum man yuridu dunya minkum man yuridu al akhira on tuma ɓe jippi ɗo moɓugol kono hoyri ndi Khalid bun Walid ni awa ɓe bonirama ɓay tum ɓe cippiki ka ɓe ata kono ɗon mahi ɓe emprunti ngol lawol ɗo ɓe takki fello ngon kayiyoton goudron ngon to kawtoje ɗoni iwrde ton ɓe takkor ɗon ɓe ari ɓe yantiri maɓɓe ɓawo nelaɗo ani ha ɓe maki unzur ma faala haula dare ko ɓeɗo waɗi ɓe wonnoɓe ka hore fello ɓe cippike ɓe acciti ɗon haray joni awa wakkilo ɗe ɓe woni nder wakkilade nden ɗo ɓe pirida on tuma ɓe wari capanɗe jeeɗiɗo e maɓɓe y compris commandant julɓe ɓen num commandant bataillon Hamza ɓe nelaɗo makonoɓen ko asadul islam ko ɗum wimo sayyidu shuhada en toriki Allah ela ɓeydan ɓe hinnaye e yarluye e welaye yo Allah waɗu giggol maɓɓe enen kadi ka ɓerɗe maɓɓe ha ñande tawɗen ɓe on tuma ɓe wattina e nde tene henere ndeyoton ɗo duuɓi capanɗe nayi ɓawo hare huudu nden ndiyan aroy ɗo irti genale ɗe kono Jabir Abdullah ibn Jabir o filli o wi wonde ɗin duuɓi capanɗe nayi ɓawo hare nden ɓawo genale ɗen irtike ɗo ɓe arnoɓe tawi sahaba ɓen wattinanoɓe ɗo ɓen ƴiƴanɗan no yaltirde kesa ɗiɗan fumporowa rubini aynnayi ko joni joni ɓe fiɗa dagaje ɗi woɓɓe ka tinde woɓɓe ka ɓerɗe woɓɓe ka reedu on tuma ɓe ƴetta ɓe wattina ka nder o kuuriyel ko waɗa ɗo kon Hamza e ɓen ɗon ɓe wattina ɗo woɓɓe no wi'i ɓe ɓuri capanɗe jeeɗiɗo kono ko ɗum ɗon ɓurde jangude wonde ko ɓe capanɗe jeeɗiɗo ɓe wattina ɗo mo hewti Madina ɗo ko sunna ko moƴƴudu yo tigi hewtu ɗo duwanoɓe haray ko ɗum hewtinen ɗo toni ɗum ɗon ala e ko yewten yimɓe ɓen ko andituɗen fewɗo ɗo fi huudu ɗo inchallah barakallahu lana wa lakum fi ziyara jazakumullahu khairan haray ɗo famike Allah waɗa on joddi aljanna haray gandi wonde manna ɗen nokkure ɗo ko nokkure wattinde ziyara si on tigi ari on tigi du'anoɓe haray ɓura ko sifi kon ɗo haray fus ala ko ɓe itti ɗo ɓurre ƴettugol e argol barkinora maɓe ɓen ɗo ma ɗum ara e ƴetta leydi nabora inna ɗum barkinorto ɗum no haray ala haray ko du'a on ti watta ɗo haray ɗo ko ɓe wattina ɗon ɓe fof maɓɓe kamɓe sahaba ɓen yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme ɓe yo Allah yurme enen kadi si yettitayn hada wa sallallahu ala Muhammad wa akhir da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Siraji haray e weltanike jama daroɓe ɓen e heɗotoɓe ɓen ɗowtuɓe ɓen ka ziyaraɓe ɗe wolde ɓe suti en haray onon kadi wonɓe ɓen sengo Madina ga arɓe ɗaɓɓugol gandal yo Allah hokku on ngal Allah rena o renidawɓe maggal Allah danda on bonire ɓe haqqil e lundagol ko jannguɗon ko Madina ko saare hawlare allazina tabawwa'u dara wal imana ɗo ko saare hoolare ko jangaɗo o haray no holni ka islam yo Allah hokkon gandal ngal tawto men kadi jaam haray ko ɗum ɗo woni komin marno komin yewta on fi bange ɗiɗo ɓelayeji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh